गिरी दोन इम्पॉर्टंट मुद्दे. एक ते म्हणतात की देर इज अ व्हेरी कॉन्शियस एफर्ट अँड प्रोबेबली मायट बी अ व्हेरी प्रॅग्मॅटिक टू की एक मनीस गेलो ताजी छाप पक्षाचेर उरतली बट फक्त तेंच घेवन तुमी मुखार राज्यकारभार चलोवपाक शकना. सो इज देर अ कॉन्शियस एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम दॅट शॅडो, नंबर वन. आणि नंबर टू तांणी जसं सांगलें की द पोस्ट पर्रीकर ही जी दोन मेजर डिफेक्शन्स जाली आनी तुमी आमदार जे काँग्रेसीचे घेतले, पर्रीकार आशिल्लो जाल्यार ते जावपाचें काय कितें? I'll give you two way. म्हणजे एक as a BJP spokesperson, I can assure people of Goa and the August panel here की there is no such effort. आणि दुसरा as a political person who understands politics, even if somebody tries to undo his legacy, trust me, it is impossible. म्हणजे ॲटलिस्ट आम्ही असं म्हणसर भाईचो छाप सगळ्याचेर. आज तुम्ही खंयचोय मेजर प्रोजेक्ट पळया, आज तुम्ही मोपा पळया, अटल सेतू पळया, खंयचोय प्रोजेक्ट पळया, म्हाका दिसता ताजेर भाईचो इम्प्रिंट हो सदांच उरतलो आणि इट कॅनॉट बी अनडन. सो एक म्हणजे देर इज नो कॉन्शियस एफर्ट आणि टू मूव आउट ऑफ द शॅडो. टू मूव आउट ऑफ द शॅडो. आणि दुसरे आज जे तुल्योबाब सांगता की वी आर बँकरप्ट आणि कितें म्हणलें आणि वी हॅव नॉट लॉस्ट MLAs. अरे बाबा, यू हॅव लॉस्ट द इलेक्शन. म्हणजे दिस वॉज म्हणजे जर तुम्ही जर पळयशात 10 years ऑफ एंटी इनकम्बन्सी तुम्ही सगळे आपले प्रश्न येता की इफ दे लॉस्ट एन इलेक्शन तुमकां ते हाडपाची कित्याक गरज आशिल्ली परत. नाही आय विल कम टू दॅट. ऑल आय एम ट्रायंग टू से इज सी काँग्रेसीन एटलीस्ट आमकां बँकरप्ट किंवा काँग्रेस हॅज नो रायट. आता शेवटाक कशें आसा न्हय, तुलियो बाबान म्हणलें की ही गेव अस द वे ऑफ एन्जॉयींग पॉवर. एक म्हणजे भाजपा खातीर power is to serve the people. आणि म्हाका दिसता if we can strengthen BJP's bid जाल्यार we should be able to make some compromises. आणि एक म्हणजे कशें आसा न्ही, तुमी येदोळ तो फ्रँचायज मॉडेलाचेर बी जे उलयले, म्हाका एकूच दिसता की जो भाईचो एक लेट अस बी व्हेरी क्लियर, जो भाईचो स्टेचर दिल्ली आशिल्लो, म्हणजे भाई गेलो की म्हाका दिसना की इवन इफ समबडी इन दिल्ली फेल्ट की अ डिसिजन वॉज रॉंग, आय डोंट थिंक दे वूड हॅव करेक्टेड हिम. Because they would have said he will go with his wisdom, whereas currently that may not be the situation. So कशें आसा, every time circumstances may not be the same, and that is why कितें आसा न्ही, that is why even after 4 years of his death we are talking about Manohar Bhai's death. On that point I'll go to Siddhartha on a very important issue, theme hai electoral success. Now it can be very well argued की even after मनोहर पर्रीकर, जशी गिरिजन म्हणे की ह्या इलेक्शनाक सगळे जाण म्हणटाले की विदाउट पर्रीकर दिस इज युअर फर्स्ट असेंब्ली इलेक्शन, तुमचे कितें जातलें काय म्हणून. सो डू यू थिंक दिस इलेक्टोरल सक्सेस हॅज ऑल्सो प्रूव्ड दॅट पर्सोना ऑर द करिझमा ऑफ वन इंडिविज्युअल तो आसता ना न्ही, बट इलेक्टोरली आयच्या काळा भितर देर आर फार मोर डिफरंट फॅक्टर्स दॅट इम्पॅक्ट युअर वोटींग अँड नॉट जस्ट करिझमा ऑफ वन लिडर. That's what तू शिवाजी आणि संभाजीचे एक्झाम्पल घे न्ही. संभाजी वॉज एबल, ही वॉज ऑल्सो एबल टू डू बेटर गव्हर्नन्स, बट ताका शिवाजीन इतले केल्ले कार्य आशिल्ले न्ही ताका. ते फुडें व्हरप हे वेगळें आणि शुन्यातून विश्व निर्माण करप वेगळें. ऑफकोर्स आजचे सिच्युएशन चेंज आसा, फाल्यां आनीक चेंज जातली, पूण त्याच बरोबर BJPन जो कितें इतके वर्साचें कार्य केलां, ते एक संघटना म्हणून उबी रावल्या, तळागाळापर्यंत पावल्या, ताचो फायदो सुद्दां जाता. त्या बरोबर न्यू चॅलेंजीस येता, ताका कशें तोंड दिवप, तातूंतल्यान कशें भायर प्रश्नाची उत्तरां कशीं सादप आणि तांकां सोल्युशन कशें काडप, हाचेर सुद्दां तुका डायवर्सिफाय करचें पडटलें. एकूच पॉयंटाचेर म्हाका उलोवचें दिसता की अबाउट डिफेक्शन्स आणि दुसरे दॅट न्ही ऑलवेज देर. इनफॅक्ट ड्युरींग भाऊसाहेब बांदोडकर्स टायम काँग्रेस अर्सातले एका रातींतले टर्न जावन दुसरी कडेन गेल्ले, भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार जाल्ले. ताच्या उपरांत राणाच्या टायमार सुद्दां आसल्या टायमार ह्या पार्टींतले तेन्ना कायम MGतले सरकार हातून वताले, काँग्रेसीन वताले. बट सिद्धार्थ, these two defections are the biggest defections after amendment to the 10th schedule. That is, see, earlier that way there was only 28 MLAs. You feel like that it is. See, whenever somebody has defected, it has defected in that. See, today if somebody has to defect, it has to be 2/3. Yeah. So therefore, and during that time, what was permissible was 1, 2, post 1990, pre-1990. Thereafter, whichever defections have happened, it has happened in 1/3, because that time 1/3 was there. Yes. मागीर 2/3 केले. तर त्या प्रमाणे आज सुद्धा जितले जाल्या पळय, ती ज्या डिफेक्शन ह्याच्या प्रमाणे आसा तितल्याच प्रमाणे जाल्या. टू से दॅट
तुम्ही अशी बी म्हणतात फाल्यां 100% केल्यार आमगे राजकारणाची 100% डिफेक्ट जावपाची बी तयारी आहा म्हणून नाही क्वेश्चन कॅपॅसिटी आहा म्हणून No, there is no question of capacity. See, you can argue whether defections are good or defections are bad. Whether a person should have a right to change the party, change opinion. आता अशें पयलीं जावं ना तुजे एकाच विशयाचेर तुझे मत जे 10 वर्सां पयलीं आशिल्ले ते आज तशेंच आसा तू चेंज जावपाक शकता काय ना आता ह्या गोष्टीचेर एक वेगळे डिबेट जावपाक शकता बट टू होल्ड ओनली वन पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट इज नॉट रायट म्हणटा डिफेक्शन्स हॅव हॅपन ड्युरिंग MG's टाइम इट हॅड हॅपन ड्युरिंग काँग्रेस टाइम इट इज हॅपनिंग ड्युरिंग BJP's टाइम इट इज कॉमन टू ऑल या चुलयो बाब डू यू बाय दॅट आर्ग्युमेंट की तुमकां सगळ्यांत व्हडलो फटको बसलो म्हणिल्लो आमी पोस्ट पर्रीकार जर सगळ्यांत व्हडलो फटको बसला तो तुमकां बसला अँड सेकंड आस्पेक्ट ऑफ दॅट पॉयंट इज दॅट इलेक्टोरली ऑल्सो you have not been successful in destabilizing BJP. See, electorally, we have not been successful, and the results are there for the people to see what happened in the last elections. I cannot add or subtract the votes. The results are very crystal clear. But what happens is defections as a malaise to democracy and to society in general is condemnable. And no political party across the spectrum can condone this type of defections because this is a malaise that leads to corruption, that leads to all sorts of problems in society. It is an immoral act that you get elected on one party's policies, programs, and other directions and ideologies. And today you seek to serve the service and interest of another party. How does that work on a human being? Now the other thing is what? Whether it happened in Congress regime or it happened in the MGP regime earlier, today these large-scale defections are changing the course, the math, the arithmetic, and the whole canvas of the political spectrum and landscape in Goa. So that is what is a very disturbing phenomenon, and if this type of things prevail, it is bad for everybody. It's not that Congress is getting, by weakening the opposition, are we strengthening democracy? This is my question to my co-panelists. Are we strengthening democracy? If we want democracy to thrive, if the ruling party doesn't want to hear some legitimate criticism and legitimate faults and shortcomings being pointed out in the right forums, then this type of thing, this type of attitude should go, because it is not only the forum of a television debate. Correct. There is an assembly forum. Today assembly sessions are being curtailed to 1 day, 2 days, 3 days. Whose interest are we serving? Is it not the electorate that has elected our legislatures to debate on good laws, policies and programs, or where we are heading?